Oh haleluya. Nagira ngo dufatanye namwe mwese gushima Imana yo mu ijuru twifashishije Zaburi y'106. Umuntu wese ahari yibuka iby'Imana yamukoreye, ayishimire, ayicubahiro. Imana yacu ibereye amashimwe. Wibuke imitego igenda igusimbutsa, wibuke impfu nyinshi yagusimbukije. Yesu nahabwe icubahiro. Usengere muri Zaburi ushima Imana, kuko ngo amashimwe nico gitambo kinezeza Imana, nico kimaze Imana yishimira. Yesu nashimwe. Umuntu wese ahari, waba ukiryamye, waba wabyutse, waba uri kuragenda, twifashisha ino Zaburi mu gushima Imana. Yesu nahabwe icubahiro. Haleluya. Nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Ninde yoshobora kudondora ibikorwa bikomeye Uhoraho yakoze, canke kwerekana ishimwe ryiwe ryose? Hahigwa bitondera ibitunganye, hahigwa uwamakora ibyo kugororoka. Uhoraho, nyibukana imbabazi ugirira abantu bawe, ungendanira agakiza kawe. Oh haleluya. Nagira ngo dufatanye namwe mwese gushima Imana. Umuntu wese ahantu ari yibuka iby'Imana yamukoreye, ayishimire, ayihe icubahiro. Waba ukiryamye, waba wabyutse, waba uri kuritegura, waba uri kuragenda, wibuka iby'Imana yagukoreye, ufatanye nanjye gusenga wishimikije Zaburi y'106 irimo amashimwe, irimo ubusabe butandukanye, kugira ngo mbone ugutotara kwabo watoranije, mpimbagwe n'umunezero w'abantu bawe, niratane n'ishamvu yawe. Twaracumuye nka basokuruza, twaragabitanije, twakoze ibyaha. Basokuruza ntibatahuye ibitangaza byawe wakoreye muri Egiputa, ariko bagaraririza ku kiyaga, nico kiyaga gitukura. Yamara kubw'izina ryayo irabakiza, kugira ngo imenyekanishe ubushobozi bwayo bukomeye. Ikankamira ikiyaga gitukura kirakama. Oh haleluya. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mwami Mana data wa twese uvyagiye ahera, twifashishije ino Zaburi Dawidi yanditse ariko aragushimira, aravuga ngo tugushimire kuko uri mwiza, imbabazi zawe zamaho ibihe bidashira. Mwami Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye Mana, turagukengurukiye ubuntu tugirirana ntaryo. Turi umukungugu gusa Mwami Yesu, ntaco tumaze, ntaco turico. Ijambo ry'Imana ravuze ngo twaracumuye Mana yo mu ijuru. Niyo mpamvu dusavye imbabazi, niyo mpamvu umuntu wari we wese ariko arumviriza kino kiganiro ndamusabiye imbabazi. Amaraso ya Yesu Kristo adutwikire. Mwami Mana data wa twese uri mu ijuru, umuntu wese agira ishaka ryo kuvyukira imbere yawe, umuntu wese ashaka gutangura umunsi, Mwami Yesu Kristo esprit yiwe iri connecte n'ijuru, ndamusabiye ikigongwe Mana yo mu ijuru. Amaraso yawe Yesu Kristo atwikire umwe wese, amaraso ya Yesu Kristo adutwikire Mana yo mu ijuru, maze uce ururukubane natwe. Yesu Kristo turagushima cyane, twibutse imirimo itangaje wadukoreye, twibutse imitego myinshi wagiye usangangura imbere yacu. Hariyo twabonye, hariyo tutabonye, hariyo twagiye tubonesha amaso yacu nyakubahwa. Watugiriye ubuntu, turaguhaye icubahiro. Wagiye utuzigamira abacu ibyacu, wagiye utugirira neza Mwami Yesu Kristo, duha ibintu byinshi bifadika n'ibidafadika. Mana yo mu ijuru turagukengurukiye, turatanze ikimazi cyo gukenguruka, maze Mana yo mu ijuru ca ururukubane natwe. Rero turakwiragije Yesu, ntiduhwema kuguhamagara mu bintu byacu, ntiduhwema kuguhamagara ngo ube mu ruhande rwacu. Mana yo mu ijuru, utari kumwe natwe nta kintu kimwe twokwishoboza. Ereka utari kumwe natwe ngo tubere bukire Satani yo turasa kandi akatugema, kuko umunsi ni munini Mwami wacu Yesu Kristo. Tuhuriramo n'ibintu byinshi cyane, tuhuriramo n'imitego y'umwa Satani agenda atega. Mu izina rya Yesu Kristo, mwagazi w'intama w'Imana, turaguhamagaye ngo presence yawe mu buzima bwacu, presence yawe ibe mu buzima bwa buri wese ari
ariko arumviriza kino kiganiro. Mana yo mwijuru ndaguhamagaye, ngwino mwami w'imugabo uganze mu buzima bwacu bwose. Tukwihataco twisigarije mwami Yesu Kristo, kaze mu mitima yacu. Abari we ugenga ivyiyumviro vyacu, abari we ugenga ivyo tuvuga. Mana mwemu yera mufasha wabizera, ngwino ube mu mitima yacu, ngwino ugendane natwe, ngwino utwereke mwami Yesu Kristo ibikwiriye gukorwa n'ibidakwiriye gukorwa, ngwino udufashe kwirinda icaha, ngwino utwereke mwami Yesu Kristo ibihishijwe amaso yacu. Mwami Mana kuko wavuze ngo mpamagara ndakwitaba, ngo ndakwereka ibyikinze ngo n'ibyo utari bwabone. Turaguhamagaye mwami Yesu Kristo kugira ngo amaso yacu yapfungure, tubone iyi si turimo, tubone ko dukwiye kuba vigilante mu migendere yacu, mu mibereho yacu, tugaproteje ubugingo bwacu. Ikirushije byose uduha inzara n'inyota byo kuguma huri, maze mwami wacu Yesu Kristo turakwinginze ngo uduhe iherezo ryiza, ukomeze ubana natwe muri byose na hose. Turirukanye imyuka mibi, turirukanye za karande n'abadayimoni batwiheka ko mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'Imana ubisangangure, umuriro w'Imana ubiturire mu izina rya Yesu Kristo. Umuco w'Imana ururukire mu bintu byacu, utugira imbere z'akumuriro mu izina rya Yesu Kristo. Aho duca hose imwe mu mbizi dutinye mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Mana Data wa twese uri mu ijuru, utugira imbeya z'akumuriro, utugira umuriro waka. Mwami Yesu abadayimoni ntibashika mu kuri. Mwami Mana Data wa twese uri mu ijuru, kuko tuzoba dukikiwe n'ingabo nyinshi zo mu ijuru. Uzoba ukoze mwami Yesu Kristo ikirushirije byose, umenye ibyo umuntu wese akwiriye, ukamuha ku rugezo rwiwe, uko ubuntu bwawe bungana n'uko imbabazi zawe ziri, ukaduha ibidukwiriye kandi ubona bitubereye. Urakoze Data kubyumvise kandi kutugirira neza, byose biraba uko ugomba. Ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wacu ndabisabye mu amen.